so na Samri yen sak aye pastor brains e ka se pastor brains a one hwan ye na ewrai wona na odi sine sonko e badwa so a na bagentre ha na egu asofo ni mas na asofo ka ho asem ene be busa na de kudenti a wotena se a otro script a meka so de ba out na a critic problem e de basa ensem osale Ghana police esa no e de na kogina asini bia enti e betwe nkomo akra e de afa no na say starting nka che ti nkomo before say ene be di nkomo no ye hwe ni video ba ko a ya na agintre ha pa e wo oman ni social media platform ahodo nyina eso. I hope you all know this. Amen. Amen. This is something from above. I have been directed to do this direction for you people. I know some people will be sitting at their homes and they will be telling me that this pastor is not from God. But for me, I always say that when the Spirit directs you, you don't have any option. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Please remove me. We are the one. I didn't want to hear me say. Oh, sorry. When the man met me that I feel in fear me and son. But when yes, spiritual direction be a told be a not a 1 year direction where at the amateur church members are and for be end to us here. But a young woman who said a dear beer, I was here again, a brain now at the Emmanuel and Crawford. O son said, may I understand Anka a Marwa and what Ghana any area for any a member that 2 years, 3 years. But yet supernatural things in dear and family. But here is the case that I have been directed by the spirits to do this direction for you people. So I think you people have to embrace this direction in the name of Jesus Christ. Amen. And what diphobia? Or diphobia, get diphobia, you know, bet me I decided when you are the church members. Bible someone you may diphobia, you know, baby here. Now when you must off when you must continue. So you do a diphobia, said you better yesterday, you better here. It is a reason when you are D4 or Brabomwa. That one was said. You have a coffee from 31st night, any year. Every man who has finished answers. No, the Aquarius answers. Then Shank Campus members are more end time church of Blinks. Tap send a quantia, a fast send this free amanoni ever Ghana, so Europe, UK, or Canada, only how be or the answer of a Play Store and our App Store. Now I download the tap send app no. Or download the pre or Babusasa or promo code and once we about at the pet TV at the Ashim. Ubo Shem say pet who Europe €5, who US Canada $10, who UK £5. Tap send or send this Ghana free of charge. A betting a better mobile money wallet and as a bank account. Tap send rate mukenko. Okay, Abusha Becca say, Saka, pastor brains, Hanom,
on any between and come over the party. The first time I was there, but at the party, and so on. Pastor, they can't ever more about at the party. So I said, a pumbo or there. Oh, Bibiabo. You don't catch it. Oh, someone winning Pastor Banks brand. And near the Hokota, near here, who and the issues with being so available. Oh, okay. Canada, yeah, Kaboom crown. Before I say, about Cassandra Cranum, when the producer, Mr. Mo, any can't commercials, Carabina. In chair home race, I forward the motion some minutes be a pian with my basis here. A better to us, and come on train as well. Tap send a quantia, a fast send this cafe, Amanoni, a Ghana, so Europe, UK, or Canada. Nicola bond material or the dance. Na app store na wa download the tap send app no o download the pe obebusa so wo promo code and once wa bo adepa tv e dia shem wo bo shem say pe wo Europe €5 wo US Canada $10 wo UK £5 tap send wo send this kana e free of charge e betimi abeto mobile money wallet and as a bank account tap send rate mu kenkon. That you know more another advert, no? Okay. Material or the dance until almost 25-year guarantee a Emma Richimu. So, pair other roofings, our encranin and patamu for an inch of Ancoberia. Muamu Kumase and an empatamun, so move for an inch overseas junction. Other roofings, Moya Samensia, our dime boss wampa. Okay. Abusia, Sammy, Mufancha Akram. Yasa che ho abadia ele pastor brains e bidin komo pastor na say o question hina meka say Ghana for eton ka chesa oh me shaho na to me bu a business no na sa case nso be bu mu nti no ya na ye fa ye ho adwene na ye nyina nso no say on say one thing say pastor blinks ye brand no enye content ya ye yi no show sa aha wo mu a na ye de film no ho ba bia ye dey abeto abonti anti pastor blinks dey ye no kona wie ye na wonte ye nka aha eno na na kire say ye ni ho mum afina start ya ye nduru ba bia bia pastor blinks she ho pa before on kasa ye o dia to bia na what can be say asemato anaze ahoche bia ba adian dey see bia to because meetings say no nya police issue be and now only police for solve and answer only court or so is that what we say no kra na yehu ba bia na mo yo court issue bi kakra bi na abebubum that initially no emsada idinka ko the idinka ba ya ne say NFA na de me court they can't NFA afefo hwe so obi chirem kakra dia mai National Film Authority no ne dinka beto abonten say omo ene de me court but enen so ekopie mu no so kire say police ni bi na report me so si say ni ye hunu say that enen no ya anheda anko asem no so initially no ye call Kanishi court which is the Tigo operative and on a first day the dinka call nti ye share ye nsenka 17th year twam yemra na 17th ni kodu ho no no na ekosi say the court no enshede ni sa jurisdiction na me fan so betimi a prosecute such case nti na we say ye refer case no e the court ba be ho so nti ene ye kopie mu ewe Accra circuit court okay yes ewo Supreme Court High Court okay yes ehon mu na okrampo adipati okay yeah eba ho bi na I don't ye kopie mu a e be pie mu so okay said the last week ye see NFA no ene mu me sa be pie mu see ye see police so ene no ye hunu say eye NFA say ye police but asem na nkasa no ye nyanko so na de mema obia ate ase ne say ma obi nka say video no see the idea na the na work out no it's not about so you say Pastor Blinks are committed crime because of the video there be video now we try no
ɛno no yɛnka ho asɛm sɛ video na metwa in particular no what they are saying is my posting content on YouTube without classification from National Film Authority. I don't know if person call 14 years. See, yes, my posting content on YouTube without classification from National Film Authority. Okay. In 221, the question should be, say, hey, enti not to say YouTube, yeah, you try. Dr. Like muye bi lewe muye bi your friend say be brave at the pet TV eye bi so what you say at the comedy yes muye bi I was say you call classify answer that's the question I was a YouTube bia no ebisa no ho say I was a content e dey to YouTube no ye dey call National Film Authority e call classify answer na ba air and answer by YouTube because yeah me dey na me wo ho no minimum say YouTube na no ewo ni way or classify movie wo de to no ma yesi we eyen kwala de na YouTube de no kra metimi aka say ano odene kra sene the analog yi na ye de ma no so ati ase enti no eno na fe no ye best start aka ho nsem but mo obi anka say video na me try no makomete crime enye sa na de nete oh okay ye nyanso discuss asem no oh okay fe ni e be essence e court no ye bra ye pastor brains o sorry o create o story now dey about abonte na ebeba no na be controversial o man mu no obi e so no aha eso ade enti na o create sa content re dey ba outside okay minti memma etiefo nti ase say Pastor Blinks no enye me din Pastor Blinks is a title of a movie. Pastor Blinks. Yes. That means no Omar Fatia said they wanted to be an own yes of. Debbie. Debbie Americans ask me say me a Pastor Blinks is a title of a movie. A casa edifa fake pastors. Yes. Na ye nyina ye hwem wanti no na wo mu a movie no mu no ne ye twa ho bi. Ati ase me sua ne ma bi free ye di kanfo anyomotofo na edi kan no. How many times na wo be hu ni say kwadwantwi ebo show eyi no kwadwantwi abo show first no wabo show kura ya once and so kwadwantwi bo show eho no ye ma amachi de how many times na obo show yes and so oba bonten ba akopa na obi epe amachi de show akoye de so it's not about the numbers or the baba bonten so Pastor Blinks ni hu ni say okay ade no ho no no na YouTube nso neguo enti ya the woman ye catch no near the appear bonten na grofo ehu so that's a year wo ho no mo enti a title of a movie na me rare pastor so me ni sorry dia na mum a movie nim any ate sorry and the end time church of blinks I this one insanity ye musa o the issues how do America say at all and I say and some might say ekoso do kujina court we will be I mean YouTube and I say we will be social media now do juma and now social media something na mo copy court na oh yes sani e wo hwemu a because the year came and me ka say movie na nkasa na omo de me call ye no na omo eniema bi ntuto ye no omo hwe because movie no me premiere na Silver Bed e wo 1st January 2019 obi nko check say movie be na premiere no Silver Bed 1st January 2019 you will see say a Pastor Blinks chapter 2 ana Silver Bed da ho no mo sa no is not a yibia kekese obi demo before say obeye no due process bi e wo say ofam bia no e wo say me kura nsa time kura na minim omo boa me pa I didn't know say obe premiere movie or say the classification board ekoye it me duru one na Mr. Enoch one then manager o ka me say me nkoye classification no enfamra it me koye no and omo classify Pastor Blinks chapter 2 as X and omo de ma me omo ka sanka movie no kura eniema been deserving what I say and I'm jitum because how me pese content no ekono eno na me pe no na de o se Ghana 40 ase ne say yenye content bi en fama nkwala ye wo content bi wo a ayem panimfo de content bi wo ho no ma ayem nkwala de so what ade na say enti se wo ba na se wo ne wo so control wo ba no ye nyina enum say YouTube ya ye ko YouTube no de nkofo nim say social media wo di video bi ato ho social media na nso no omo ankasa nso no wo de fa bibi fa pono akoto Facebook ya be terminate account sisi fa pono
Eko to YouTube. You better terminate your account is here and now de kotwa obiti. Ye twa obiti ene saa niema no. Social media doesn't allow that. Enti niema ekwo so ha no mu de ye nyina no. Ade YouTube na nkasa no de etia saa niema no. Enti se wo hunu se Pastor Blinks esin eda ho na wo hunu bi ahwe na se boni bia YouTube nkasa enye yi a na wo se wotimi hunu se Pastor Blinks nye mfumso bia saa na me de me yes na sisi na ko do court nti ye jai dia ma say say court nti no dey court dey no ye former court na fi now ye share the issues how do but I be pa ni motive pa na ya na Pastor Blinks etade sa sini onwaso ana say movies how do be about one na be controversial our ma we nimsa the uncle font here say Pastor Blinks meti wonu we meti me aka che say hey say we nyamesom efiri ho no mo a e de ba biem ana me wo the motive no eno ene nyamesom ene ekwan a ye fa so esum nyame na de bia nkofo e de omo ni beto fom a they will get to know say Pastor Blinks stories or the babontin ya de a eboa wo man ne papa for example Pastor Blinks started yi video yi pie yi ene yenya sofo a wa babontin abeka say so Bible no kra no history okay so what you say Pastor Blinks video yi ba ye na sa de na bo Pastor Blinks video yi ba ye ana yesofo pani yesofo your friend say Duncan Williams Archbishop papa mediudina kasem eba bontin be kan say tons na ayebo no ani yabaya eno hunahuna Pastor Blinks movie no catch we say de nkofo huniye no me ye video ne ba bontin be catch we say hunahuna bi ene ko ba bi bete nkofo hu o koma sofo be catch we say oh me dware me hye nkom me ye say hunahuna no di hye wo mu ene ne Archbishop Duncan Williams ka so wo ka tons sa tons ni nyina no hunahuna so se Pastor Blinks ye video ne de kire na me ka kire se hunahuna bi wo Christosum a wo se wogidi na wo se wotimi hunu se Pastor Blinks e boa Christianity esini bibia sankama anya se videos na and se wotia Archbishop asamo kan se ya nhwani anka ho asamo a enna nkofo ntimi ase no me yes anye mani nyina se Christianity anasa Christian kanza anasa omo di Kristo somo yin omo maninya dai enko ho eno na papa no so atwe na adwena se so se ya nhwene ya nka ho asamo a ebeto mrebi ni Kristo so mbesai ene ya nhwehwe Ghana ha no beef baba first de bia hwe na ya kwankyere o na ya kwankyere huhu ena sofo de gidi din but say na ya beef because Pastor Blinks are shifting sa na mani nyina de bia asamo a hwe nkofo mfa sa semu we say sa bullion van eya case na buy mon ko hwe interviewer previous interviewer me ne one Ghana TV agrante me ka kire wo mo say the next Pastor Blinks me videos ya me be ye no e be ye about police for me ka sa semu enye se bullion van asem ni see me ka e be say 7 months a chikura e na me ne nana J grante sa interview no me shop na me ka chen say eno na mahunu say ayi bonini bi wo ho no mo a so ati ase police fo na nkasa bi yedai e hyekire e na edi sa abone no enti Pastor Blinks ka wo behu na no na nka Pastor Blinks di video abebom so ati de me cho na say video ni bebom no na about to police ni a wako commit crime bi enti no o man na di ho bobo e ba sa IGP adwene beba so say so ati ase me di me video no atwe adwene enkofo adwene di sisu say na ekoso nti enhwe ehuye but I had to say enkofo ni hu mi say me momo no ana me ye nipa bone ni de bia me ka say enkofo so omo friends investigative journalist me nya bi me new sign nim de no etisa me kwaya me nya sign nim de no de me metime de aye ne say me ye in a way of acting because eno ni ade a obi kan me ye enti me hwe story me hwe de ekoso awo oman nim na
na me dem ho asi ho no mo na ma act e de a kire wo so what you say and the men nkofo get confused say de bia asem a me kan say adware a me dware say ye hu say star bia ye nim nanim and ye ya ankenye news ye fan say ye papa anase offer krobeto and ye ya ankenye news ya me nua kodwo nkansa me nua kodwo manu koku manu and ye kenye news because you easily see say they are acting so we name Pastor Blinks no that no Emma me nya bone so what they mention no say bia won Pastor Blinks and nim more no wo cause why so for why you know and no dey nya ma fa the more who follow Pastor Blinks no and now be so say why just an actor and the video you buy me kai say me come phone so okọ Uganda for friend me congratulate me say we thought it was real thing. Uganda for almost one mujidi say na ye ade a ekoso. No more verify who say a movie no then Africa is proud of you. That's what the journalist said. So what you say? There be someone no ntini ye say wan nye aboa mpanifo obabi. O say wan nye aboa amaboa wo nkuma aboa. So what the yes no some bia na na enipa pese yenka ye ho asempa yenka se media me ye ka me ba ye nanka me preach na me buttons nanka kofo ubonse nkofo frame so for yi we papa me hwa nso na ne ma no nyesa na nete enti wanya boa amaboa nkuma boa enti Pastor Blinks adane wanya ho fake sofo se fake active fake suffer there we nya fake suffer there enti nkofo omani ntote set time wa Pastor Blinks movie eba abonten since 2017 dey bay changes abem niemfa compare 2015 2014 2016 wo gina hono a asofofo ni efre ene Pastor Blinks ya masa niema we say eniema bia abemu a yebumi se me yi Pastor Blinks de movie and say first club beginning let be nim say a sin now the back. Yes. We look say I suffer be empewasem. How I will see the on semba out. Yemi baba kwa of mame category. When you will be cry or can say one here cry dear about so no and yefe and some ayana nipa be eka fa hono one you on say some say so some way the on be can bet me kai say na no so na me no nam me no ni one Ghana na nam Kissidorf Papa Mechia, Kissidorf Enterprise. Yeah, near granted just interview. And the papa who is say Pastor Blinks. And the other Pastor Papa near Oche envelope who the best Pastor Blinks said J. And then a Bible funny say the Okansen panel. What did this and panel walk around on us? So as your papa no state, you miss on show your crown when your papa and child say, ye jna baby interview keke. And I keke. And a papa who is a Pastor Blinks in one any day. Kiss it off where you say sorry penny papa so for pa. What did this at the mayor no air the air bois? And to what you only said the mayor a good Christos when you must say. But one thing is say, on say I dream you on man, there be a some mechanical. Why dream rule the obey ya? We did this all your bonnet. Never one son why dream bedroom on my say here. Nessie can be a kotoka. Sana dio na kwa yo wodi e mo bi nkotoka akese pa enipa no ekotoka na wo nya sika ne bia wo kra beto de yesene sa enti so wa adwene nru ba bi obi adwene duru no oye bibia you think say enipa ne enipa bone ni na mo so adwene bie ekoduru ho no ma you will see say enipa no de oye me kra nkama ye asene sa sana de ne tie enti enkofo hunu say me ntie nyamsom na na me ka say apart from asori ameko me ni ba bia biem ameko na mom eniema bia enye ewo Kristosum mu na wose ye point out so obi ebetimi edi Kristosum edi ye aye na japade nyina na kire obeka say imagine say edie be nti na nipa na oba wo ho no no oba say die be nti a history na wosi eye no eni nti na oba edi na da on so sofo no eni nti na nipa na ye dai eba wo so na wo say ye frɛ wuchiri abosom Bible nso na say abosomsom eye nkwase asem so what dey make sure na say enti wo gina asa quotation susu tui but Bible na ka asa asem no de kire wo na kire no wo say history nti wo fa nya dwuma
ɛna nipa no nso gyina saa bible no so na ba wo ho nti at the end of the day so o kan san sem we say na wo pa kire say enti botaya wo de twa movies bi de ba bonten wo gidi say Ghana ahanom fake pastors wa hanom wa hanom bebre na da bi na wa hanom a wo gidi say asofo bi dwale ma wa so de enya me kura na meka sa obia wo radio wa sofo na wo preach na anka say preach say asofo a mu dware nkrofo yere no so what dey me to na say enya me na wo say me ko sofo a ono wa bia wo radio wa oye no what you say na say na no atinka tv omo friend say obi adi mawu obi be kan na asem sofo ko dware no okwo kire the way a ye dware no ho nyina listen no dey na kopepepe ayi the same thing entina make us say wo dey yi sofo na o preach no wode na no na be ye dey ebe preach ya ka kire say asofo a mu dware ma munyai wo a wo ye semtroni won so be ka sa but me ye acting involved with actions any kasa any bibia me so me de koye bia mo si hey Pastor Blinks de wabu musuo ana sa wo hu ni say wode ba ye no am ye hu say ye movie there be eno no enye movie e skit de wo hu ye no e skit e ti say sketch so be e bedro dan so ati o bi plan ni kakra bi no e sketch so ati as enti sketch no emfa bibia nya bibia na eyipie so ati ta de na te ese enti metwa scene na movie na da ho no e ho sketch ene ya na me de ba bonten no enti movie na ankasa de eye Pastor Blinks movie no de egu Blinks TV a obetimi ahwe na Blinks TV scenes ndoso do adna ho no ko we sa part no ko de ba out na be buruja so because bebre no enim se enye sini no twade aba abonten since in the metwitwa bebre metimi aka che say coronavirus ba yi eno de nkofo anka ho asem odi nipa repe ene wofa coronavirus ba yi me ye mitwa sofo a menya coronavirus ano aduru ma che se ma botable e de asi ho ena me bankrofo e ba na o ma befa na no etrende na me kai say de nipa ne pe so what de me cho na say de nipa ne pe na onu wo hu no ena ode to onu no she enti coronavirus de de wan share no ko share we say ya wo beble me wan so me coronavirus de de to eno na de no anka eno an trend because enya no nipa no interest ye dey e wo ho enti de onu ni interest no wo no afa enti me ni wo bone say me hwe de bi o movie sa de ba bontene sebi do because na the breastic eyi ma ni na na rare na sese yes that be the audience say bia real say at the end of rare say we take breastic no e di yi ma no e ma no so pa on say acting the nkofo ntia say ne say yes make to believe they be asama american say we director producer actor na say now we now ma obi easily to see say we say or actor ya wabon yes the tie bia no menkrofo hu na sa wo cinema obetimi hwe movie no wosu yeah isu what you say ode no ho ye dey ewuram enti wo monzo hwe na nisu ye dey ba say horror film so a wo ye atese de woni movie ayi na ankasa na wo ho no na sankie ye ma ne hunu say ye ate anko obesuru wo hu ni say ye real thing na e koso that's what movie is about enye si ye shevi see ye twere obi etwen so but wo sa won so ye ma nipa no hunu say ye ntwere nipa no ayase na mum ye twere sa na de ne tie wo sa ye ma nipa no hunu say ayase na ya twen plastic na ye say ye twere no ye twere enso na to you no ye ntwere obi ayase sa na movie is about enti anya sa me twere o story ade ba mountain what the creative man nyame adom creativity in the me and nyame de aboa me one out trans creative plan say be say me yi ma ya ase two me pese me dwale ma sa eno ma de ba bontina e ba social media na agi boom one out trans ye wade ma me nka asem me ana me ye de nkofo nim ni say me kai say time a me twa we say movie we say no Pastor Blinks say me DOP no e suggest say nke emfa Patrick Safo intwa Pastor Blinks no ene nipa nanke was obe act Mrs Blinks aye abnaga no abla ini braga na echa but we ref ya che wono ni nipa ye casting no but wa ama ne yakofa obi fufure de shell enti enipa no
suggest Patrick Safon nam se no ade a me pɛ no se me koka se obi a oyɛ star yenim no no ate ade me pɛ no minya ana me nso asofodie me de bia asem a me kan se me ko gina pulpit me wura sori dem a menim ade a me ntimi nye ade bia wa sori dem fa preaching metimi aye se yes ye MC metimi aye praises and worship melody ade na wa sori dem ho no se me ya sori a me ntimi nye eti bia azan sofo be no enu ntina me wura mu a obi ahu ni se me ye sofo ankasa but me nye sofo ayade anyame de adua enipa ni mu so ono nso meye den o meye no mi ginyame di mitimi preachi eye bibia but ye hu ni say at the end of the day no enkrofo bi say ade no de bia asem ameka ni say yemfa ni say wanye sa ade no ama nkrofo ani anaho a ye se kitewisi eye se duduo ewurawura it imagine say tam anyankopon eko Sodom and Gomorrah waseme kwasai no afa woduru ho no mo yesi nyankopon wunya nipa tan kura mpo a obese no was minya tan na men say na so oteba enti ya nhwe ni ye na se ya anya ya modawuro a magana ha no mo se nipa na ansesa na se nyame sisu esi ya no mo a nyame wunya nipa 5 ye de yesi hwe pastor blinks igu nyame enu ase but nyame beba no no obehwe ye mu Ghana fo mu a ye behu ni say Ghana ha no mo nipa ba akokura anya no de na ye but ye nya nipa be say 5 okura na wo Ghana ha no mo ebia nyame be pardon Ghana eno ni nyame pe na nya dodo owura de nyankopon pesa boni bebre ne koso e wo oman mu Ghana ha no ade na wo ofa asofo nko alai no fa different way eno na me di nkan kan say nye asofofo de nko na mafa what you say de e wo say ede ba no na de no before say wo be ye no I was so master. Tell you why a chance and I'm the video the abandon because I was so master and I was saying go for now I then I won't for Islam me minimum Quran said the Quran the tia any the boy but meaning Bible meaning a Bible kasaka a fake prophet and a fake prophet so me I mean so meaning and yama me day intina no ya and but Quran no okwaya yesi ade se obi fie ye obi fie ye no ese obi fie so you are thinking say bia wo ye dai wo no ko act as malam me wan so bia na enye wo mo nkyerɛkyerɛ nsa de o de act so unless say you do a research to know say ade na wo ye ni Islam a kyerɛ say eye bone na me nye sa research wo so se me ko act no basa wontimi nye but here is the case say Christo so mo so de minim de da ho pefe so ati de me chona say enti enya se omunko enya sofofo nko me na me ka say kura no ka enya we ya bebbo mu kura mpo na ka me retire the free asofo no but the oma ye kura no ama akese be se miensa bi Pastor Blinks chapter 3 beba ruaye enwa asema ba ogusu edi ho asem wo gota episode side for say bedwa Pastor Blinks chapter 3 mu no say ya chapter 2 no de no ayeyi eti ebe wura chapter 3 eno ne ye supernatural crusade crusade kese pa o started it we buy unu se wanya a tank kese e Ghana menye bi papa but ne me ye ni nyina na me ka se otan a menya ni nyina no enye se me peme nko ame ho but me gidi se daachi bia no se sanity ebe kristosu mu a enkofo be hu ni se Pastor Blinks yi se no wo ye no enne aba me gidi se otan no eye nkrofo bi a o ma dwene nru ba bi a me de na du hwa de nkrofo nim se Yesu Kristo ba ye no nye se ne ehu no enso na wo gina ho no ma o mu kun Yesu no na obo omo sobo enti enipa ekum de bia asem American say enipa miensa we say why na ekum Yesu eno be ye next movie and next ye de be ba who kill Jesus me ma onkrofo miensa Caiaphas Pontius Pilate any Jesus na ankasa mu why na ekum Yesu Yesu no anim ne eda nanim enti no nso ye adwuma towards that Caiaphas the ma wadi kun Yesu ni say no say the economy of Israel eno ni say ede omo anu aduane de ba nye asori fi orum na ye ton ye ton aniema ye ton a na asofo mpanimfo bi enya bi a cheke omo how far Yesu ba ya no se
enya ha na mo beton nti mo nko so mo say obi business nti na wasi yi wo free ho eti say de ne me ye ya me say nkofo business because the me ye na nkofo business na me say no that's o say nkofo business some nkofo business enti asofo na ye papa na wo mo gitum say de me ye ne de ti say de me kan kisi do for asamu yi ene asofo mpanimfo bi bebre ye wo mu de they know say I am even helping Christianity but one more I had to say Solomon oba no de okun ne ba ne yi no de ne ba na wo so ye ntwa ne mu de wono nso ne ba na wo alive no wo se mo mfa ne ma no because ne yam hyehye no enti asofofo na they see say I am a threat to them no wo na oh de waye bia anya better asofofo papa ne bi nso ehia wa wo say de wo ye no come on yes am gidi say that nso emfa so papa baba so pa abusua onego so awhwe Adepa TV ye Pastor Brains and Assembly ye no edin komo twen komo o Adepa TV eso yi wo so betin wa dwenkyere e de aba e wo dwumadi eso Adepa TV Facebook YouTube social media platform do ina Adepa TV baby a wo hwe ifu bia so no now they account ho now they account comment now they order send e de ablo ni akenka na wo dwumadi eso e de ama wo question bi a betimi e de abebusa na Pastor Brains ayi ano e de amount e wo Adepa TV eso ti mo hwe chini benche nyina no wo was busa bi a obetimi e de aba Pastor Brains ana sakan owurai ana sofi ana wa na odi sine sonko bi de babontre ya na first when nim say sine is sofi bi yi ma ya ase sofi bi dware ma usini ba ba pa na betwa na ibre bi kura first one bi aba ya obetwa okay 2019 no me I don't know me dware yi e de ma wo mo no mo oh yeah okay ana 2020 eno so ye shave wo mo into 2021 eno ne ye dware e ma ne mu se de me dware e de ma wo no this time de ye dware wo mo de ka se o dware wo ma eni kwere nyame ne obo bia naked ana wo yes ade there be me na mo no apart from say bia obehu me yi no me fere ade pa o fere ade papa o fere ade na we yes am movies we ni ba won me ankasa on enkofo hia me a de woni me no enti ba bia me ti obi anim se me na me yes ade omu me omu se na wo kra mpo se de wutie eye dan na wutimi yes ade but say me be yes me be ye movie na I see myself say I'm possessed so what I say soon bi na e dey e betena me mu e ma me de ye sa eniema no de tie ni say eye acting eye na make say make to believe okay the storyline is ye be dware no oba wo tena fie say ye dware a ye shatade ana that's the question I was be say ye dware a ye shatade there be nti e wose enso e wose ye fa ekwan bi so ni ye twa say scene no say ye dware obi nti wo dware na de ade na obeye one mi twa baako ana me kan say baako a mi twa ya na nke no kra be ba ye do replace no eno kra na no wadi ni sini what you say eti ye no ne yese wo ye mfa eno nyedai emma because eno de wutimu so oba no ye ni si ono no ye gina dwaye ene ye dware no ankasa ye dware no na me hwe ye na nam se no we dia no wode ye mfa nto nchen ye mfa we se nyedai e replace no enti sana sa de no ekoye enti ye ne ye hu se okay to achieve say sofo ena e dware oba no e de ade ena ye betimi aye ankrofo ebehu one ye wasi ye gina nsuom movie ye e de ma enipa miensa no de otekasa ene de na ni efra ene de wono de oyusu me fanse na so asi sa ankrofo we nyina no e wasa wo ya o mu hu movie na wo ye no o mu ti ase okay me fanse ye dware wo si amfo ba no nkosi nsuom sa wo nam we wo no wo dware wo ba wo nsuom a ede ai na kire se wo dware no se bia no ai nikere na se bia won hye bibi okay me patch say wo hoi okay ede ne be hu sa wo ye sofo sa wo do ba ko gina nsuom so ati ase na wo dware wo ba hwan ne be hu sa wo ye sofo so bia yes and de no so kire se eye sofo ne dware eno ne friend say creativity e wo sa wo ma enhyeso bi anansa bi dan bi se nipa na wo ye say no wo ye sofo ye hu ni se nipa na o ye sa de we say no wo ye dai wo ye sofo and wo ye sa de no
so what the mention enti se me gina ho no mo because wontimi mfa bible enko gina nsuye nim wontimi ena Ghana hanso de yehu ni se wo hye suit kura mpa a eno so ya na kire se yehu ni se wo ye sofo suit nso wontimi mfa nko gina nsuye eno wo wuro ho nso a na wo gina nsuye ma wo ye normal enti creative who create ade na how are you going to achieve this enti we so we relate sofo no ejina odi hunu sofo symbol sorry ye woni ama we say enya account enti bebo say obotwa ade na wodi nka wa soro dem no wodi nka penti ban na ye bibia ansa no yes e was say say ye twa sini ni ase ye be ma obi aye wo hema e was so hu nipa na was so make sure say nipa na ye wo hema na wontimi nkasa na de ba no be say o ma mi wo hema o movie no e be light enti e was so wotimi nya niema ebe kire say eye sofo e na eye saa de we nyina ba on board ene na ma creativity eye adwuma no anya saa niema ni nyina de a oboa yes enti ene na ma ye create those scenes e de ba no ensam ya ebeka say e ba bonten am Ghana for bere Pastor Brains we already ban enye ugu kristosumu no ase ugu kristosumu no ase opese osa saa issues na na se de man for kan opese otene onsa na wo anasa osa no mamede ba e de Ghana for ana me tani akosi say yes wanyai se meja jai atete ni enya hwan ni so ate ade na se until say enmia me hwe nso a na me ka say me hwa de ama my adwuma because so far me hu ni say sa directions no try dey twa for now there enti ma bodwuma pa odwuma na we na astopo sa because do ye ni na enfaso abrega na obeka se enfaso abrega na fo edemfaso bebre na me kan say wo de yemfa yani enhwe 2015 2016 2017 the directions any asofo bi any ma omo but me yi me hu see ho no what is an ema no bi with TV so wonti bi already so directions hu fo we say ya na ye no Pastor Blinks ya na ye condemn the asofo bi aye no omo jai and na me ka say omo nso kra no omo ye creative art people and omo de ye what I say enti me hu say ma tete eniema bebre so enti ya wasa me hwe so man na nkasa ye ti mu no e de ba de biem ene hia wo man no na me enye no nso emfamra but when me nyai kra na me ka say mo supernatural crusade am be ye anu odin na people wo see the enobo e ha o man no amofo be ka say nkofo so na mu di empanifo ata mu di Ghana empanifo ata wo botaye so bo hwe wo ka say obe bia fa wana empanifo no na me ka say on say sometimes no ya na ni nyina nso border with the field wo ho idea okay ya fan say empanifo de me politics minim ho hwe so what the mention it one hwe ya na wo divert but me kan Christosum de ande minim ni bibia enti politics no say me se me ye de a e wo say me make sure say me nya de a ebeboa so on the mention na say ansa na me di sa ho videos no de aye de aba bonten because me de bia me ka say Ghana high wo no P3 na high you can P3 na high or no nchire mo ne say P3 politicians police priests I will say right because me na be so say subiu wo say ye wono me yensa word me yensa and ha Ghana P3 chirichiri mbi mai P3 politicians police priests no and pastors so what I say priest asofofo no saa niema no omo a priest ene baby a be fa bia saa niema no na me kan wasem say P we say yo P3 ene ha Ghana enti ask yourself say wo hu nim de Pastor Blinks afa so oye asofofo de wo ye obi a wo adwena enye Pastor Blinks de na oye na abekope okay me so me ye de no metimi achieve ama politicians adwena da ho wafa eno so me ye de no metimi ama police for adwene ada ho onso wafa but the obeyen say obedi Pastor Blinks atem say adenti en wo twa and the also nkofo ti asense ye bodam a ye bo free fie ni ye Kristo ni efie na
was a bodam, Christo soon, said the America said, and Mamma Crawford ni ada hono. And son, I'm the Akobe, said the Nanka baby, police for the year Ghana for a year, mamma to me for police for the name and then so made the papa. And the police force might be police by their mind. Ah, and I'm being Kaka, land guard, land guards is some police for be bringing him home. So in a video, Uncle Deban, none what day. She never can tell I be a police for 8 years was some crowd be on both sides when I say, every custom crab can I correct. They say, Langas is seminar air cocos. Police if will be, as shall say. Yes. A police if will be brave, as shall say. Now, me massa say, I mean, and some make us say, see, young fan for our feature, a massa say, a massa say, yak jit assassino, at tongue, and the chief inspector. Aji the man chief inspector. Me say massa say, yak jit, and the chief inspector. Wow. Yes. It's in America, say, I was someone yes, I need money nah, because a cow feature pet, I was someone who to me more man, and then call for a police for no more trini bebre. It's our sending you now, they can't wash them. So what I say, will be a man who wants what, and you more because at the end of the day, police for you sue or more. And fancy Langas for no. NPP bet me at the Bonaparte, NDC be Bonaparte. At the end of the day, one it didn't come the fan. It is NPP are born a pie and this are born a party. I would do bonia one a betcha. That's the issue. It's not P3 in the do mining. But in call for and tears here. Now, my young nano, and don't say, say, what's it say, or you want to say, more may you here. Ghana, my yawara, dear. So what I say, I would dear man can set on found. Dear, you may be away and make sure, oh, yeah, I'm on mine and your son for so. Then, yes, said the Yakake, said the Amazon acting, or some acting, Emma or be at me a day, Esrikake, now Srikake, now Srikake, no mining young for so be brave. Or some dear Mayan, or mining so young for so only say, me acting now, they acting, oh, Pastor Blinks, you will nip me obey, yes, I want to dear, or be acting so the other with yes, and yes, dear. Sana made me the energy. Yambra, a yet what Juma esum. Usini ubetwa anamo ben utufa ho asana de sene number out. Oh, said ye sene de say anamo etu na make us me ben mu kra no na me nim niam bebre na konfo na kire me de be nim ni say Ghana hand de utwa sene a o be start ye twa o be location o be scout for location na fei wa koshu wa your budget what you say into why your budget no we seek asem he ne be da ye be na production na anka say dru no wa kotwa ansana utwa bibia wie na de ba editing bench ya na wo be starting so aye distribution proper procedures e was offer so no eno so wafa ni nyina so ansana aye distribution yes it is ana simitwa no Ghana hanom ye wo mpenifo mo hwe e ba seni eso said ebe na utwa de babontina problems bi yang de enkoba e wo kire sana montu no otetu bi wo osenia de babontina oh me too na me pastorblinks ankasa kra na nkofo de nkofo ni mu se movie dodo se kra na betwa so far movies do Robert they me din kan twa your friend is ultimate mistake 2015 with the Fred Amugi in the try a series at Nket TV for in the year me wie na me ne for me be ye asoreba e de ma kan Nket TV e na pastorblinks movie e na me gina so ati ase nti me share den twitwa bebre pastorblinks ne de me share ase no say on the eno na me hu say interest no e wo ho nti was obo ho de bia and it's not about the number of movies I will be twa so ati ase na mum the impact movie ba ko na utwa no ebenya okay eno ne hia abisa woni guso ahwa de pa TV okokoko pim o court nti sam say and some bebre ye court issue nti no ye mpese ibe wuram ne mu ye pese ebusa se ese okokoto ayesu bia bokodu wana de wakoko gina court si ne code ba ene nsem a ajade ato so ase ukoyi hu ano wo court no ana na me ka se si se no code bofo na koye tu atme mi gina so a meguso a me ne NF4 empenning4 kasa because previous quarter I didn't call no they didn't have be PM say NF okay and they me call but enne and so yes I ko PM no so no yes police ni
ɛna de me yɛ dɛ ɛbaa so we can we nti ye bɛhwɛ sɛ de ɛwɔ ɛyɛ nti na de ɔhɔ no na de ɛsi police ɛna ɛde me nti sɛ de etwa hyɛ da de yɛn ka sɛ police fo mpo yɛsi police ni police ni baako okay it's not say ɛwɔ court nti no on the court issues there na the party TV no ono angasa no ono ko okasa no wɔyɛ less mistake be free be content bit my action no nti we de yɛ mpɛ sɛ ɛbɛkɔ ɛyɛ court issues no ɛso nemum na brabo no ma bia eba no naja edidi nkomo ede afa ho because the brofo I can say the complainant is a police so what you say and the complainant is a police it's not is the idea some no buy no e police ni they say only police nanya mini on say the time me person say enye bia entire Ghana police na mini police ni minimum no okay what you say okay if I want to touch radenya wadona bibia anya jojo fama me say Ghana so de modembla and I call to the bla e de be adwuma nti emfa mpai bon touch na bibia so no anya jojuma now yembra eye wasetene mu abrabom e say we start here asofo any akisofo bebre ye nyan kasa me de ye kasa me de nka bonde eye kani gloria what the strong one de be ma adna won pefutu na o esof maame na o toof na won fa one day they mean na futu say untie kani gloria tu na futu papa be no yes woni mu ho anka ho sere kani gloria sof maame kani gloria woni mu ho anka ho ne sere me de allege na video be I think the last month na picture be circulate say o fifi na no okay menyahu picture be circulate sa o se bia allegation ba ye no fifi obi fifi na no o se right se bia nyisese me hu me fani hu eye picture bia na video bia de bete bia na eye ne past ana eye ne de past so last time for me now no kra na de locus no wo se obema warning e wo de be so ugu Kristo sum anima me ugu Kristo sum anima so na be defend Kristo sum Bible adano wo se mo ma da bon e defend no what you say wo na wo ti say why na nim say de ono wo ye no nti na Bible so mo ma ni nyina mo mu nyini wo twabere ni dua ye behu ne ye wo de wo ye no you think say eno na ye dey eye ana me nso de me ye no me gidi say eno na ye dey eye enti at the end of the day dia me nti na de wo ye na wo frɛ ne say ye no obi nso ye ne de na wo say eno de ye gu Kristo sum anu ase so what you say eno na me kan no previous video ni say Bible say mo ma ni mo nyina mo nyina na wo betutu afrim enti kan no gloria no on na betutu afrim ana anya ono nso be yes of mama de so for mama papa be o je the party so cast so mama papa be papa de unti are won no problem bi ana unti mo ayan hwehwe ni mu so for mama no wodie so for mama papa bia no ohu na de a e wo so wutimi the Bible so ohu bibia afre nipa no e ka kire nsa de a wo ye ohu Pastor Blinks videos anya no so what you say enti so ye ma so for mama papa bi na nya hwehwe ni mu e na Pastor Blinks trend ye no wo pa bi de no ho abatan ho a anka Pastor Blinks videos ya wo ye de me gidi se quote ya me ye nipa bi a wo ne me kasa ho na kasa ntuwa wan hwe kura mesu that's ade amete so what you say Pastor Blinks video ya wo ye gidi se egu Kristo sum anu ase na me sum a kire mu ene Pastor Blinks anka wo fa ni say ya ka ye gidi se nka be ye dai ebeboa eno ne enipa papa ade yo na nya obi abatena bebetina social media so na opese wono so trendy sa ye no enti epacho wasema kan opese o kire Ghana for se eye kanigoro we sofu mame epese o fa so trendy nti na o ye sa de na see don't stand your son takrache what you say ana time asem ne ba yen so na Pastor Blinks na it say all trendy of the whole Ghana what you say metimi aka se ne ya me se me trendy so am trendy enti na wo so de ne ho bebom sana de ne eko na wo me trending ti no no so person wade no na ode be kan yi enya na wo kan bi I said I am guessing the yes you want sana de ne ti enti nko keka obi a wote baby wifo ye etitititi yi trauma of wade no anka wo ma asem na Pastor Blinks na obe kan na asem because wonum so na trending to kan ye be so de ama no na nso so osis of die papa no wodi a social media so fofo ni bebre no memu omo sofo bebre wa so social media me mo so mo ya sofofo
Ghana hanom you so for omo preach social media omo nya papa ebinom nya papa now I for the social media I saw so for woni mo one no say okay when you social media so for the entire makers asem so hwe ha awurade nyankon me say to me bu on ma ya na me hutimi hwe Facebook buy asofo di preachi say and eba ye dey diverting nkrofo adwene wonim ade na eba ewiase sesa oh say enti no mamu nya bi bonsam kwan awade ba enti mu nya bi enne o na abeje aboso so wonim nia na woka sasofo na woka ye na say Facebook no say enti ma obi anko ho no ene na wo ko Facebook kura ne twa ye twa wa sorry dan bi mu no wo ko social media di watem no enso na sa nkrofo no ene wo mu ho abeka so men ka de wonim ntina make say bebre na omu go no na omu ka sa ansem no omu nya papa so what you say omu nya papa nti social media sofofo ni preaching na omu bebre na egu social media na no omu menfo ma sam nya sori enya sem omu petrendi so what you say yehu no enti no no wo ba wasema wo kan a wo tell the party so kan obi tie ya mafo nipa bebre wiase nyina ehwe na wo kasa eye sof mame eye kani gloria sofa bay onye sof mame papa bay a ade wonim kwan bay so okoso kire na sei enye nimu amenimu no yes ni nyuma bedi na chi bible na owo no asem no ense aka ne sei wo sese wuti wonua ho asem akọ ne nchen na kobisa na wote ne ho asem no sanya wokura na woka ye ni social media ho na mete ya anka me yayi ade nti no yes of maame papa no what did you make sure na say show kiss it off sikaya o che so antena baby na eje and so at the end of the day me boni din e wa hanom waye no kokoma obi anya ehu sana gloria no or pastor blinks say you all can say me kese no so o wasem papa bi di catch pastor blinks say me tu no fo a ka so ofre pastor blinks anan ko ofre me a wonya me number Ghana hanom why na say o pe me number wonya upa ubenya enti die mente no wanhwehwe no obetena Facebook wono mo na me yese o pe trendy enti ni pasa yensu so no so what you say anya sa na ya te say me yakoko man tokwa bi sa so bet de o ye no enye so eni tina me ka kire ni say onye sofu maame papa oye sofu maame papa enye social media trending na omo ka say Facebook ye say na ye bonsam de no ene o ma begu ho no mo no wono nso akodwa ni bi no wo ka wow asama me kan say me boa wo de bisa nkrofo say asofo ben na amfam preach say Facebook no ene WhatsApp ni ade na ebeba ye no eye bonsam ne ma enso na o na age aboso because they didn't know said ye me die omo nim se na wiase na ye dey esesa say yi ba ye yes an ye nyina ye kan covid by yes 5G no and the coronavirus aba what they make sure na say so nen ko for to phones yi bia X21 am use and also yeah o don sa boss atere ne ko what you say and sometimes a wiase na wo hono ye hu ni say sabe net ye no en esesa enti se esesa ko baabi na se wonnim hu nim dia men condemn because wo condemn at the moment ya wo be condemn a wo do hu be gimo no na wonnim ne ye wo ka sa na de na tie what you say 5G say now go to 5G phone now you so wo ye software na sa wo ye bisa wo sa wo ye papa and your friend fake enti wo de o ye na nkasa na wo de nam Facebook on mon munya no onye soft maame papa bia on kan gloria on no accept on no tawantawa wati ana so na hia e won tawantawa ya so what study me pastor blinks ya dia Ghana ha me kan ko fo asemu as one we say assembly ba social media ma kan bi da so what they make sure na say no me hu ade a wo say because me wo mission I was me fourth early what did they make sure na say enti enyo no ne de na me ye dey me hwe kwa me kama asemu a anka me moni din kura da but wo be kama asemu no de e was some so me reply ni say so aye papa anko me kese na mom ko be frɛ tufo
bisa so afre me da no abegina won ma onya no mo asem no na o ma po na de o kan ni ani hwen kan asere won no personal da bi o enya ba bi ai me kese no wo beti akese yen kese wo beti mi akese me e wo de be ho e de be ho na abegina wo say ai wo kese me e kese no eno ne say untimi nkese me yesi bi onyame ehira no ye monudua obi ntimi nnome ena no balak wasi balam kodome wasi umintimi o ye kura na da ni ehira sa no we net ye wo kan be da ni ehira de amam because me aminu musa me nya bone. Okay, abusha oni gusa o hwe Adepa TV wo fa wadwen kire ma ya obetimi de aba ntentem so wa Adepa TV dwumadi a yedi ene Pastor Brains ana ehia samene no edin komo twenkomo wa Adepa TV eso Pastor bibacho eni die mu yebusawo Pastor Brains wo de bia na ebo tiri so na aja ensema wo de bible ntene movies a wo do a wo portray kire wiase wunya tan ne se de wo kɔ ba nyina no sisei okopiem ana se de okopiem okɔ ebe wo botai bi se aja esi no se de no bi si kaka se de si yo tu person okɔf mana se wo jai na wo film kura na akɔ bibi fo kura free de me de free de omo kan ya ne se omo de omo na e ka se omo na me ka kire se omo nka se video no omo say me classify movie so meaning say me twa video na me classifier they don't have any issue na ne America no they don't have any issue entina mama free enti next time no na ma classify so enti anye say yi bet enti ase bi no omo no omo nya dey anya ya because omo kofa omo ko bisa asem no o NFA which is anya NFA and was nkom ko bisa na was nkom ko bisa a classification board headed by Mr. Sokrisafo maybe the me ya Mr. Kwamena and the sensor classified man it is all called NFA now ko bisa and ne yehunu se Ghana hanum ko ye omo ko bisa NFA na NFA ni nimu no NFA ni so wonimu se obeto Sokrisafo ntika obeto sa ehon ntika so verify from them that one verify. What I say, it is a Christopher office about the council Ohuniana. Omusu Omini, Pastor Blinks chapter 2. Ya classify. I am an X. Na me can say me X, na me wo certificate na nka me no ka say metimi de akere ho. Na emom ensu a ebe Santa Maria bebe ana mete. Eno na amana senti a mentimi nya. Na ne nyina akere nso no. Say na wo school now without certificate oko Ghana education service oko de sana de no de obi kan ye ntwamo tene de menye bone bia but enkofo ne nim me sa de na me ye no otan ho etu ye sa de na bia nso a o so tuatu awoto ana de me ye no menye ne se me gu oman nanim ase me boa oman no betenti ase na maaye na me jiri se betom de bi no oman na be fe Pastor Blinks ye so no so Ghana be fe Pastor Blinks awo de ode ba bon tiri se ode gu kiso so me no ase no me say if say Ghana fo ni bi obi a ka so fo bi a ho ba se mo ake be ka say Pastor Blinks o he sa na ka so mo ye no sa na tie but o mu huni Ghana be fe Pastor Blinks rough sa ta mo no na me jai we mu nyina because you see your friends say odew enkanu mu na your friends say enye me hu say de menkanu mpo what I say I had to say ye wuntimi ntina ba bi da bia sa yeah okay yes Pastor Brains assembly bi obi nyimu obi hwe yana pacho wo yire e wo ba anase aja wo yire a wo twasini ba wo hwe bi ano na de kan say ni obi wo yire no okay no yire wo ba pa o hwe etu ono na America so wo hwe be content otimi bisa say na wo onyi ni some means me yes I don't know and na America say area mo no believe it but I say omo believe because me na me a different person that me act a omo am no acting na omo am no mo ye nyina say me no nsanom we me no no me nim bibia no man sa me no ye soft drink yeah so me friends bia nka ma no da and so me gina wo say me be act a you will see say o be ka say I'm on drug sa na de bi omo ka but eno na me ka say no ne ade ye hye me mu a wo say me ye dey me de ba ati ase nti wonu wo hu na wonim se ni kunu no enye sa na o ye dey ote
na emom bibi na epushi no because my wife enim niema fam ewo Kristo sumu onim niema fam Odi Robert na Otawachi or the bia no on pay the bet Otawachi. On pay but when we so on to me on stop me so. Ono ne de no. One pay any onyaya metimi aka de bia say onyaya na nka megyan. But ono nso nim say no ne kunu na wone ne te no. Enye saa no ye de otie enti bibi na hye ne masa ade ne enti ade enti ne ye beka ne mu ade de ahye. Enti e wo so support. Sana de ne te. Any because oni me kunu bia. Oni de bia. Exactly people oh enkrofo alo mu ye adwuma na se bia ukotwa ana ofrefre wo modo moko. Me wo enkrofo training wo mo. Ana e wo binum nso a awon nso ye twa a awon beka ye ho. Ema ye saa adwuma no nti ye wo enkrofo bebre ye nti sana ade ne tie. Apart from the watcha make say ho aba asem ma say wo gina call no. Some na aba na Ghana for me support. Mo ma support. Mo me support. Za mo face ka sem na me murewura mo. Esa wo yes ka de. Pastorblinks ni Ghana ni bia ka do ene na Ghana. On some ya de o. Me start here me nko a bibia me nko na me enso di mbone nko na meje. Ene nkofo nim se me nya sika wo social me nya hwe. Sine wo twa ba hu sika hu tan hwa mai. Nkofo na di me sika o. Sa ayi na di me sika. Me nkofo na di me sika. Na sa wo kra wo post bi. Na bi post. Nkofo na di me sika o. Me post ya ana me ga say the motive no enye say Pastorblinks be nye sika o. Bia me madwuma de bia asem America na no kra na oba no me kon no. Me koye adwuma akakra benya no. Ene na me be wura movie nim. Me de be wura scene na me twa no. De bia na me de be wuram, de bia na me de wuram. But me ntimi yi because sika me de wuram no. Na me twa ultimate mistake in kwa cause me say. Sometimes na Chrysler ejina so. Pastorblinks yi na wo de hwe setup ame ye sa ayi am ye nko aka me boy me say decoration ni ade no almost 2000 sa sin ni keke na me twa then no we man na say then they no jalo ba fin ni de no oh sir decoration ni ade am ye nko almost 2000 ama for ma ba for I first say you okra hu hia me ye pa best na odi sebi it wa hu oba bibia oh omo nyina hye na enwi na hu ni sa no kra ye wig wig na utwa wig ni ye twa ye na ye de ma omo ankasa e de tare su se na ye de ade ni ye se keke ye di ye se keke enu an na me ka say make to believe ma ye hu ni ye nyini enti wo me na ma act ama na ye ofe enti na eye sa no na enye se yade a eye real me ntimi nchi oba no me so oba wo nware no kra no na sere mu kra wo behu what you say enye se wo behu da bi ema na oma yina ebusumo oma de na ebo na ebusumo nti yan hwehwehwe ni bebre sa na te obi nso dia oh okay nti o deserve obehwe na wo so wo hwe oh okay nti acting na bi wonu kra ye kra mpo ema na ebi ekunu titi ho do oh okay ema bi kweti wo ema na Seven ni de ya wo kan wo e man de yet ye ya de na obekasa agro ni yedi ye ya de na obekasa agro ni yedi so what I say you no believe say what one movie are you ye kasa be ko viral won ni until say be ba on be hu say ade no ko viral sankra na omkro ma je because they see it's a normal thing bi ni ye no ho no mo agro bi ni yedi no wa wo kra wo pie ho no ma wo kra se de keke na obese so what I say na nkofo nhunu sa na yema na ye no say e Kristo so manu mase ye ntimi emfamu ye biem ye moano ye mana ye sekete wese sa na ye ne ye pese ye enya dodo owura no ene ye pe no oh okay apamanfo obi